سلام 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 كمي تغني كمي اللهم alright كم تلو مركا حبشة education متينا لنا حوات سلام سلام alright yeah almost حدا ورح يكون عرفت جرنا باي زوي we are back قال لي يكون back أنا بيت في إكالكم متينا لنا ورب عرفت زبالو كله برهلا ود حوبي عرفنا تاني هنا ورب رأيو بز تبالقلم عليه anyway yeah كم تلو مد ስለዚህ عرفنا ورحي ملو زيادة خلنا هجي back to normal كنملسينا ስለዚህ كم تلمود follow نايت تقدفو تنهبون مهرو ختكاتلو نحبر حبش اديكاشن قرب عرفا سلطنات هجي ولا حمسة طريقهم خاخلنا try tomahawk that's all we want so يا كساب سبات تاخخبو قال 10 3 سبات نبت احنا زنا كساب سبات تاخخبو شارك نقبر نشتي مسغاغر مزيكا دنشعو هجي حلتاوي زينا دي خالو داري خم قدمنا خطاس كنزاربينا كنبهرينا كنمهرينا وبرال ود حوبي اوكي أقوم قلاي قلم توسي زحوي تزم ياسي أقوم قلاي قلم توسي زحوي تزم ياسي أقوم قلاي قلم توسي زحوي تزم ياسي عبيد الله ما حتجي من حتى عبيد الله ما حتجي من حتى عبيد الله ما حتجي من حتى ولا صوت عونا مريت الليبر أولي عونا مريت الليبر أدور يا دوري أيا يا ملاني صاف داك بليغي كبتاش حنيغي داك صديقي كبتا بداشغي أبيك تقصي أبتا أبزغي عونا مريت الليبر أوريي نيبي صرب نيبي عونا مريت الليبر أوريي نيبي صرب نيبي زرنا على بايه وك على بايه سازن اشتو ليك تخطو بعد انسافي اللي خبر نخي باخمي زناي بس احداني زناي سي سنل
نعنا باي 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 زرنا على باي بك على باي زرزاني اشتو ليك تتو زرزع باي سفح راي ليس بلاي بلا حدري يا بايلا كلهم يزري صنعت باي يا خيل لي بدو بدي صدق مدي سبعك الله يا أجدي بدي ملي يكعمتي هذه أصبح بين أياي سيحني لنا أياي سيدي بجري سيدي بجري حفلة دمو سيدي بجري القلم مسكلي مسؤول دمي بكر ماخي يقوى له اليوم تخلي عيني يا لبس كي بليش من نفس قدمي قال لي انا نسيت علمي تقول معطي تدلي زين عفاني انا ويلي زين ياخذ بيسكي انا ما بدي كلام مسالي مسل جنبي بكر معافي يقوى له اليوم تخلي عيني فيه قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني All right, get it back, guys. Get it back. Okay. Well, hello. Okay. Yeah. أحوات مجمرة قدمي نابز خونه مقلاصنا. I know ورح ملوت أفينا عندنا. Do you guys follow us on Facebook مجمرة? Facebook نحنا زيو. أتي Facebook follow تقبروا ودخم. خلنا بقولنا. ولا كابتي يوتيوب انت تفعنا እዚ ሙሉ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እንድሕሪኢኹም ኩሉ ሻዕ ሪፖርት ንፅሕፍ ንሕዋት every day ማለት every single day ሪፖርት ኣለና እንታይ ኮይኑ ስታክ ማርኬት ወዲቑ እንታይ ይመስል ኣሎ እንታይ ነይሩ ኮታስ ኩሉ ብሙሉእ እትሪእዎ ዘለኹም this is all ብዛዕባ ስታክ በል ብዛዕባ ካልእ በል make sure follow Facebook ማለት እዩ እንድሕርቲ Facebook follow ተገይርኩሞ ተመራፂ ንኩሉ ነቲ معلتاوي من البات يوتيوب تزياتي خاوي قال ان حرزي تخون انت تزير كاسي what happened is اقول له مالتي so as لي تسفهم لكم فلو كبروا كل شيء نمو حلال فينا تخلف سكبو ملختات من البات كن كم سبات تزياتينا مالتي لك نابنت جزي big report ان نحلف لك تسحوات what happened is كله the report ان نحلف so بملو like marketنا انتي نيرو انتي قاطيمو مولو report حلف كمان بليز سلازي IT زنقعو مرآيو نتي ماركتنا انتاي مسل على مالتي قطباوي ابزي نحلفنا just make sure to follow Facebook okay بمغصال نابينا هنكيد let's go with it نابينا هنكيد احوات ناب بزحلنا الزرب لما عندي اب كالندر كنعتينا انت خويني قطبانا داون كاين زلو نزبل حتو نزخن بلسنا مجمريا مالتي what happened our economy is down I know بزح لنا بزح دحرنا سلصنحنا نزه هج زلو تراي ابديت كبرو كنفتني so why is our
stock market is down መጀመሪያ ክንዛረብና so ደጋጥመና ዘሎ ህጂ stock market ና let me stop sharing this ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀንዲ ብትክክል ክልተ ነገር ዓበይቲ ነገር ይጋጥማሉ እተን ክልተ ነገር እንደጋጥማ ዘሎ መጀመሪያ ሓደ ቁፅሪ ሓደ እቲ ጂኦፖለቲክስ ኢና ንብሎ ጂኦፖለቲክስ ክንብል ከለና ሕዋት ጂኦፖለቲክስ ማለት ሓንቲ ሃገር ምስ ካልእ ሃገር ባእሲ ብብረት ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብቀረፅ ወይ ከዓ ትሬድ ወይ ከዓ ታሪፍ እውን ውግእ ኣሎ ሶ እዚ እዩ ዘጋጥመና ዘሎ ኦኬ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ እዚ ናይ ፖሊሲታት ሕግታት ምቕያር ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮ ካናዳ ኢሮብ ኮታስ ኣብ ኩለን ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ 25% ገረልክኔ 10% ገረልክኔ ኦ ንሰንካ ሜክሲኮ ግብረ መልሲ ክንምልስ ኢና እዚ ክንገብር ኢና ንኣብነት ሜክሲኮ ሶኒ ክንፅበ ኢና ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ እዩ ንማርኬትና ዘውድቆ ዘሎ ኦኬ ከደግማ መጀመርያ እንታይ እዩ ንማርኬትና ዘውድቆ ዘሎ ብሳዕ እዚ ቁጠባና ብካልእ ኣይወድቕን በዚ ሰዓቲ ብትራምፕ እዩ ዝወድቕ ዘሎ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ተን ካልእ ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ናይ ቀረፅ ወይ ከዓ ናይ ታሪፍ ፖሊሲታት ምቕያርን ወይ ከዓ ኣድ ምግባርን ንሱ እዩ ንማርኬትና ዘውድቆ ዘሎ እዚ ከ እንታይ የውድቆ ኣሎ እቲ ቀንዲ ሒዝዋ እዛ ነጥቢ እዚኣ ኦራይት ንሜክሲኮ 25 ገረልኪ እየ ኢልካ እንታይ ጌርካላ እስቲ ትውዳእ 4 ነጥቢ ንኢሮብ ገይረ ኣለኹ ንሜክሲኮ ገይረ ኣለኹ ንካናዳ ገይረ ኣለኹ ኦራይት እንድሕር እዚኣ ቸራፍ ወይ ከዓ ቀረፅ ወይ ከዓ ትሬድ ዋር ክንብላ ገይሩ እንድሕር ገዲፍዎ እቲ ዜናን እቲ ኒውስን እቲ ካልእን ያ ሽዑ ማርኬትና we can see shit down then ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ኣዳፕቲ ገብሮ ይለምዶ ይቕበሎ ምስ ተቐበሎ ድሕሪ ተመሊስ ኣድ ይኸውን ሕጂ ግን ትሽግር ኮይና ዘሎ ሎሚ ንሜክሲኮ ይገብረላ ፅባሕ ንካናዳ ይገብረላ ደን ስሒበ ኣለኹ ናይ መኪና ንክንዲ ዝብላ ን30 መዓልቲ ኣፕሪል 2 ከዓ እዚ ክገብር እየ ደን ተሰማሚዖም ከውሪ ደሞ እዚ ኩሉ ብልሽት ኔጋቲቪቲ ወይ ከዓ ኔጋቲቭ ሴል ኣብ ማርኬትና እዚ ቅልውላው እዚ እዩ ንስታክ ማርኬትና ዳውን ዝገብሮ ዘሎ ተቐኒ ክላሪቲ የብሉን ስታክ ማርኬትና እንታይ እዩ ዝደሊ መሲልኩም ንፁር እዩ ዝደሊ ኣሕዋት ንፅርነት ንፁር ክብል ከለኹ ኦኬ 25 ገረአ ንሜክሲኮ 25 ገረአ ንካናዳ 25 ንኢሮፕ ገረአ 10% ንቻይና ገረአ ቀረፅ ወይ ከዓ ታሪፍ 4 ነጥቢ ድሕሩ ኣይትዛረብ ትራምፕ ውፃእ ግደፎ ክንኡ ግን ንሱ ይኮነ ትገብር ዘሎ ትራምፕ ነቲ ሜድያ ዋዕዋዕ እዩ ዘብሎ ዘሎ ዋይ ትራምፕ በዚ እዩ ተመሪፁ ኣሕዋት ሕዙኒ ብሰንኪ ገንዘብና ካልእ ሰባት ይበልዕዎ ኣለዉ ገንዘብና ንዩክሬን ሂብናዮም ገንዘብና ላይክ ንእስራኤል ሂብናዮም ገንዘብና በዓል ኢሮብ ኣክናና ይብለፅ ኣለዋ ኣብ ኒቶ ኣቲና ኣብ ካልእ ኣቲና ሶ ሂስ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ዝገብሮ ዘሎ ትራምፕ ነቲ ሜድያ ነቲ ማርኬት ይሃሲኾም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ነቲ ሜድያ ዝገብሮ ዘሎ ዋዕዋዕ ግን ሄይ መሪፅናዮ እኮ እዚ እኮ ገይሩ ንዘላንስኪ እኮ ካብ ኦፊስ ዳርጋ ሰጊግዎ እዚ እኮ ይመልስሉ እዚ እኮ ኮይኑ እዚ ላይክ ሜድያ ሴል እዩ ዝገብር ዘሎ that's a politics okay ቁጠባና እዚ ኣይፈትዎኒ እዚ ኣይደልዮኒ ምክንያቱ ንፁር እዩ ዝደሊ ክሊር ኣይትግበር ኣይኮነን ወላ ይግበር እንዶ ሽዑ ክወድእ ኽእል እዩ ንፅባሒቱ ማርኬትና ሃይ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ውሕድ ፅልዋ እዩ ዘሕድረሉ كنا جن يقبر يبل تعداقة فولس ستيتمنت يخير له تمال تحدث ستاك ماركت داون خونا له يا لل ربشاتات كفتري له الماركت ربشاتات كم تفتر نجزي فلتي له he's a businessman why he's doing it purposely okay is it good or bad this قبل الله good deal دحان السوق بتصقع خاين حز دحان نجزي خصنا حالنا technically نستاك ماركت ناقن بتعمل هذا الله هذا ساعة ترامبي okay one thing هذا بزي down up زخي زلوا معلتي بمقصال حجون معاس يقارص دس بلنت لكم نكسب ابريل ور 4 على كلته الله عندنا ور 4 على كلته جبر ملس زهبن هاجرات الله اوكي نابنت عند حير لسه جيرمان ناي نبرت ناي اس اي لسه ذا كالكوليتر زيا جيرمان عند حير 25 قرز تقبر الله خوينا انا نبرتنا اس ان اب جيرمان تادخلا دن جبر ملسخ قبري بلا له عدد 4 سوري ور 4 على كلتها ستيل ماركتنا كساب ور 4 او صرينا اينا ترامب زقبر نبر كله ويم
بزعبا نايدي ايكونومي بوليسي بزعبا نايدي تريد وار ويكا تريد وار يزبال تريد وار ويكا تاريف نبلولو جزي ايكونن we have still up and down كسابور حربعتي قالنا زخا خمتا زبلكوا he is doing it بو تمريسيو بو ماتيو he know that hey yeah he did do you know what he did like he did that زناسك زغبرو كمز زغبره that is selling these things on market مالك okay then ازي كاور حربعتني نوغن نغرات كراغا اخوات كال ديبورتيشن بزحد ديبورت زخون له لما عندنا ابنت ناي فنزويلا ديبورت خونو باي زوي تصابو اوبستاكلز رخيب له بزح ነገር فخراتات زلبت ميدا مالتي سو ديبورت زخون له كل ايرتراون تتحز له رؤز زلو مالتي be careful ابزي سو اذن اي ديبورتيشن زلو اغرغر ستيل قصلالو ግን kind of هجن تاينام زلنا قرب لمم كبليو already تزغبرو زلو نتقطبا خمزه حسي حدا سرحتኛ ጉልበት እንድሕር ተሰጎጋል ሊኻ ንቁጠባ ከም ተሓዘላ he know that he's smart he's a businessman he's identical smart ማለት ምስ ቻይና ምስ ሜክሲኮ በቀረጥ በገለበለ መባአስ ማለት ስታክ ወድ ከም ዘሎ ማርኬት ወድ ከም ዘሎ he know that but why ተመሪጽ is the most important so እዚ እንታይ ዘሎ ጅና ኣብዚ ክትቅሎ እዚ ነገር እዚ ክዓርፊ ዘፍ ክብል ካብ ዝወር 4 ገጽ ድሕርኡ ናበይ ክስጉም እዩ ናብ ሓድሽ ፖሊሲ ክስጉም ትራምፕ እንታይ ከምጽ ተልጉምኒ whoa ናይ corporation tax cut ክመጽ that is a great news to corporation stock market ናበል ካልበል ሆ ናይ extended like ኣብዛ ሓለፈ you know tax act ኢሉ ዝሕለፎ ነይሩ ህጂ expire ዝገብር ናቶም small business ዘለኩም ኣብ ላይን 10 ገለመለ down cap standard reduction ዘላ ኣብ ኣዘላ ላይን ራእዩ ኣኹም ኣብ ህጂ expire ኮናን ንሱ ይخسرح so ናበይ ይር ህጂ እዚ ኩሉ ሰልፍ ወይ ካ ኔጋቲቭ ኒውስ ዘሎ ሜዲያ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ already ተዘውርድ አውሪድ ወይ we will see him like positive ways መጀመሪያ እንድሕር ቀረጽ ወይ ካ ታክሲ ናይ ኮርፖሬሽን ካት እንድሕር መጽን ድሕርኡ ኸ ብዛዕባ ናይ ቀረጽ በል ናይ ታክሲ በል ናይ ቲፕ በል እዚ ኩሉ ብዝሓለፈ ሕሊፍ ወይ ድሕርኡ ናበይ ክመጽእ speak with Jerome Powell the rate cut so we will see that position with very soon so this is ዘለና ዕድል not first like you know personal advice አይኮነን እዚ ዘለና ዕድል እዚ temporary በዚ ብሰንኪ ናይ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ማርኬትና ወሪዲ ዘሎ በዓል ተስላ 46% ወሪደን ዘሎ እዚ temporary እዚ ካ purposely ዕላማ ዘለዎ እዩ why Elon Musk ለምሱ think that guys federalist ሰራሕተኛታት ስጎግ ዘሎ ስለምንታይ regulation ለውን ምግባር is that good or bad I don't want to say good or bad ምክንያቱም ሜዲያ ስለ ዘለዎ I don't want to say that ናይ ባዕለይ ፀጋ ናይ ባዕለይ ታሽም ክልወኒ ይኽእል so እዚ ኩሉ ዘሎ ፖሊስ ነገር ሕማቅ ነገር ንቁጠባና purposely ዝግበር ዘሎ እዚ ግን ኣምውድኡ ንመጽእ ኣለና እሞ በዚታት you know ዝኾነ you know ሕማቅ ከይስማዓና ይብሉን stock market ና ወሪዲ ፖርቶፊሊዮና ወሪዲ ኣማይታ ሸሓድሮብ ገይሪ እዩ ሁሉ ነገር ወሪዲ ኣሎ we have negative ኣለና በዚ ዘሎ ግን ኣይንዕገርግር so now is the opportunity ነቶም ሓደስሲ ማርኬት ተኸፊት ልለጅ ተስላ 46% ዳውን ኮይና እንድሕር ንራሊና 260-250 በጽሐ ነይራ ሎ ማዓንቲ ማለት እዩ think about it ቅድመ ዓመት ንሪኦ ነበርና ፕራይስ ይወሪድ ዘሎ whatever ኩለን ዳውን ኮይና ኣሎ መጽእ ይደሓን so እዚ ዕድል እዚ ዕግርግር ገብረና ይብሉን ከፍራሃና ይብሉን ከሰንብርና ይብሉን እዚ ክቕይሮ ንቁጠባ ክቕይሮ ምዃኑ እመኑ right after the immigration policy በይና ቪዲዮ ሒዘ ክመጽእ there is soon ቁርብ slow down ኮይኑ ስለ ዘሎ ጸገም ኣይኮነን ንሱን በይና ቪዲዮ ናይ በይና ሒዘ ክመጽእ ማለት እዩ ካልእ ምስ ጀሮም ፓወል ዝርርብ ከድልዩ ክቕጽል our economy will see up ግን ሕዝዋ ዛነት ብዚኣ
maybe እዚ ኩሉ ተጨቢጡ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝገበሮ ትራምፕ ናይ ሄጂ ዝገብሮ ዘሎ ፌደራል ዝኾኑ ሰራሕተኛ ዝስጎግ ዘሎ ብኢላን ማስክ ዝስጎግ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ተራፍ ካልእ ሰራሕተኛታት ወላይ ዝሰጎ ዘሎ ግን can we see do you think recession ክርኢ ንኽእሎ yes ንርኢ ንኽእል ኢና ምክንያቱ let's see ኣብ Q1 ናይዘን 3 ወርሒ እዚአን ወርሒ 1 ወርሒ 2 ወርሒ 3 Q1 ሪፖርት ክንርኢ ኢና ካብ ወርሒ 4 earning ከምፃየን ካምፓኒታት ኣታዊታትን ክነግረና እየን maybe GDP negative كرر نخلنا Atlanta according Atlanta Fed انت امزلو we will see Q1 2025 negative GDP كرر نخلنا بلو oh not good but is that okay it's fine عقلي راح اخذ مخنياتو inflation high كوينا زلنا هنا so اذا ملكتات زمت زلو ناي slow down ناي market we have a correction correct خبرو مخانم inject خبروا له مخانم كنعمل كلا لنا okay so كلتا نجار إز بزلهم ترامب سجبرو زلوا ناي ماركت كأسلو داون أم كرئن خلنا خوانينا أب كيوان مالت كور ربعتينه so كاين سمبل أجر كيف هذا اللازم so these two things are happening نزل كلتا نجار زيجن دحرو انت خغبري كم ويز بالله هي مجمريا از كل زغبرو نبره ناي قرص بل ناي قال عرفي كوربوريشن تاكسس كات كجمريو كاب 21% ناو 15 سنه ابنت then Jerome Powell speak hey you got to drop the interest rate if not ميديا ابزعو باسن نخلنا so زين كتقلل مالتي زين كلته happening هون له happening كخوني خلي جن نايتا recession happening كغاط منا سلازخل زي ماركتنا على الأغلب قبله زلوا زي زي متأممان يحوات بقى كلاريتي زي مهلاوي زي so لما عند غير خلنا انت اي نابتي قرب ماركتنا سلمتاي سلو داون كوين زلوا why what do you think recession كرن خلده ماركت مودع كرن خلده انت لكمني maybe yes so why نزل حتى ناي this week sorry last week يا اخت ما تدخل already last week مالك generally this week report خباكم ناي سومنا report according this market watch مالتي حوات ترينا سني مارش 3 construction spending نحنا ازي medium forecast اندا تتصبنا خلنا ويكا you know wall street ازي تصبلو 0.1% ناي هنصا ود هنصا ناي سراح ود سراح سي ناو spending زغبر ويكا ناو وصايتا زخون ገንዘብ سي كوس خالو مالتكا بزح غزاوتري كالدي كسرح አለዎ بزح غزاوتري خال اندحر سرحالي قطبا يعبلو ايكونن ግን ዝረኸብና actual report negative 0.2% bad report but now it is okay احوال ምክንያቱ we need economy slow down የለናይ ويدا recession አይደለና ሙዳቅ ማርኬት አይደለና ኢኮኖሚ ግን ክጭበጥ ከላለው ኢኮኖሚ ክጭበጥ ማለት ብዙሕ ገንዘብ ተዘየሊ እቲ ዘለና ዝቅባበ ወይ ካ ኢንፍሌሽን ዳውን ምዃኒ this is ጽብቕቲ ሪፖርት ኣይኮነትን ኣብሶኒ ስታክ ማርኬትና እዚያ ጸሊዎ ሬድ ውዒሉ ማለት ፕላስ ናይ ትራምፕ ኣይሰ ማኑፋክቸሪንግ ንበዓሉ كم تدري 50.6 صبنا 50.3 رخيبنا ليل داون مالت بزح نغرات سي كفري ايفرنالو ولا 50% كو افريج فري مالت يس ግን ቁርብ እቲ ቁጠባና እንዳኾሎ ተጨቢጥሎ ብለናል so this to report is not good sony all right robert እንታይ ሪና ADP employed ማለት private employees ዝኾኑም ንሕና ቁጠባና ማርኬትና 148,000 ክቁፀሩ እዮም ኣብ ወርሒ 2 እንዳተጸበየ ሓደሽ ሰራሕተኛ ካምፓኒታት ሃየር ክገብራ እንዳተጸበየ 77,000 ጥራሕ wow bad report yes bad report ምክንያቱ ምልክታት ናይ ቁጠባ slow down okay እሞደስ በለ ዋይ ጀሮም ፓወል ወይ ፌደራል አክት ዘይገብሩ ኦኬ ክመጽየ አክት ካይገብሩ ፌደራልስ እንታይ ኢሎም አንተ በጀሮም ፓወል ስለተዛረበ ናብኹ መጽየ ማለት ኦኬ ታዲያ ሐሙስ እንታይ ነይሩ ኢኒሻል ጆብ ክላይምስ ሰሙናዊ ክንደይ ይኸውን ዓዲ ውዒል ኮይኖም ክሌም ይገብሩ እዚያ kind of bad አይኮነትን good አይኮነትን ግን better 235,000 ኣብ ሰሙን
عدو علك خون يوم داتا تصبي أبا كل التميتن عسران حنشه better 14 في اللي مالتي. So the most important is today's report نايلو معانتي حوات رايوه US job report نحنا ويكا قطبنا واي ماركتنا 170 شح كأصوري من داتا تصبي 150 حدن شح تراي تقصرهم almost ناي 19 شح قنيسو ازيكا big negative ناي قلولاو ناي ماركت مقدال بقى economy slow down يرئينا له قال unemployment كابر بعتنا 0% نابر بعتنا بحدا عدو عل سراحتنياتات أبي أسألو هاي كوينو bad report but is it bad as now our stock market now كله بزي bad رخبنا كله mostly bad report stock market now green تقوري why نزب الحتو مخنياتو حما report اندحر رخيبنا حما زخونه ريبورت اندحر مصينا نزي حما ريبورت زي فدرالس نتو هاي ولد جيروم الله زلو كقنسو يخول يام ازي ماركتنا زمب زلو اوكي دس بلا سلو داون ناي قطبا كورينا يس سلو داون ناي قطبا هجي اتس جود نيوز يو نمنتاي فدرالس نتو Fed's fund rate, let me show you this. I got to save this. نزل فيرس فاند ريت ريوضلهم 4.33% زلو ازي داون كخون اندحر كوينو حزوا ازي داون كتكون اندحر كوينا انفليشن ويكا ازقبابي ام ماركت زي مهلاو كنراغاغز علناي اوكي انفليشن ويكا ازقبابي ام ماركت كاهلو خا اب عداغا بزح غنزب كهلو يبلني بزح سب زيادة جنزب كله يبلون كيرو كعدك كشمت مور يبلون اوكي تكنيكالي زي عند حراب دكان مسيا زي ابا 10 قرش اندحر تشيت كوينا انا نسخهم اندحر كلنا ب 10 قرش خنجزا تلينا جنزب ترخيبنا كلنا خيدنا خنجزاينا زي واقع يتقنسني زي ما عساتو قنس انا جنزب تسينا خيدي اي جزاني نسخه جنزب تسينك خيد كاي جزانها وحدات جزاتي مسمص انا زيا تبعال كامبان انتي يخدد اندحرابو كوفتي لاب تجزا زي تشيت اندحر كوينا سيل دي خغبرا واغا قنسلاي نايزي واغا مقناس انفليشن ويك ازقبابه مغدال مالتي هجي ابز تريكينا زلنا انزو زلو اوكي ما انفليشن دا امكو زقبابه كو كنترول دارغا اندا غبرنا يمصينا اينا so we are next week رينا ريبورت هان already مصي سلا زلو هجي ابديت غبركم وال we'll see ربع لنا ريبورت حامس لنا انت يمثل نصبي زلنا لك تسحوات نعبنا سي بي اي يور اوفر يور 3% نبره بزحلفه 2.9 نصبلنا let's see what happened اوكي قال انت امز بزلو نحنا let me read this جيروم باول عن تغير زارب كله no باول انت لنا greater clarity يصبلخو كابناي ترامب بوليسيز غبرو زلو then next move كنقبر what is this in simple تقرينيا بقلل زباله نحنا زي بزعبا انفليشن بزعبا ريت كات كنقبر نحر كوينا ولد كنقرص ندحر كوينا ترامب زغبرو زلو نصرنت ندلنا بزلو ماركتنا نصرنت سلازيله ولا حانت خغبري قال معناته اندحر مور تاريف تقبر كونكا مور الله ندحر كوينو انفليشن كفطر يخلي بهالاي yes that's the way it is زيازي كاب تشاينا اندحر تمصني رب لسي ب10 قرش تمصنتني را 25% اندحر ارجيرولا كندا اخمص هجي 10 قرش 50 اخمص then ب10 قرش مسمصت ب10 تشيط تنيرا هجي كن ب10 قرش 50 ياخذ مص ب10 قرش 50 مص ياخذ اندي اخشيت almost 10 قرش ياخذ so واغا زوسخ ناي ترامب صراحه مزبل زلو inflation زغبر يبلالو that's what it is Jerome Powell ويكا فدرالس
እዚ ጠጠው ኣቢሎም ዘሎ ክላሪቲ የብልናን ክላሪቲ ስለ ዘይብልና ንሕና ፖሊስና እዚ ክንገብር ኢና ክንብል ኣይንኽእልና ኢልና ዓንቶም መፅኡ ትሩ yeah true no question so Trump is ዝገብሮ ዘሎ he need to stop it simple word በቃ ቁጠባና ክምለስ እንድሕር ኮይኑ ኢኮኖሚና እንድሕር ክረጋጋእ ኮይኑ Trump he have to stop it even Elon Musk he have to stop it ማለት okay so this ክልቲኡ ትፅቢትና እንታይ ይመስል ንዝብል this is all tied is with that inflation ሕዋት ካል ኣይኮነን inflation and rate cut ማለት ማርች 15 ከመፅና እዮም rate cut ገብሩ ድዮም no 97% ከምታ ዘለዋ current 4.25 ክሳብ 4.50 እዩ ዘሎ so nothing will happen May nothing will happen still after ዘላ 4.25 ክሳብ 4.5 ኣላ nothing will happen so ማእስና ክርኢ ካብ ጁን ክርኢና yes ካብ ጁን we will see that 0.25 rate cut ኣለና plus 2 times ka 24.9% ኣለና yes all right ካብ ጁን ማርኬትና ክረጋጋይ yes ካብ ጁን ማርኬትና ክረጋጋዩ ክሳብ ጁን ግን ዕልቕልቕ ኣለና maybe ግን ወርሕ 4 እውን ኩሉ ነገር ክውዳእ ይኽእል ካብ ወርሕ 5 ክንዕረ ንኽእል that's all so እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ናይ Trump tariff is our market is like blowing out ማለት then yeah Tesla shares decline almost about 46% ማለት yes well, because of ሰለስተ ነገር what happened ክልተ ነገር ንተስላ ይጋጥማሉ ኣብ ሁሉ ክገልጻ one ኢላን ካብ CEO ናብ ፖለቲሽያን ተቀይርሎ Wall Street don't like investor nobody like it Elon he have to stop it maybe had or حلت or حلنت او كبل يبلالو we'll see what happened he have to back ناب CEO if not I don't know maybe to hire shareholders when maybe have CEO للو زبل صحفاتون አለው ማለት ግን I don't think so ካለ እንታይ ከጋጥማለ ተስላ ኣብ ሁሉም ሕዋት ኣብ Q1 ምክንያቱ እታ ቀንዲ መኪና ናይ ተስላ ሞዴል ዋይ ኣትሽየር ንሳ ስለዝሐደስዋ ኣብ ኢሮብ ሎም ማዓንቲ ጀሚራላ ኣብ ኢሮብ ሎም ማዓንቲ ጀሚራላ ዴሊቨር ክትኮን ሎም ማዓንቲ ኣብ ኢኤስኻ ወር ሓደዲ ሶሪ ኣብ ኢኤስኻ ዕለት ሓደዲ ያገለ ጀሚራ ማርች ማለት ቅድሚ 5 መዓልቲ ሶ እዚ ክልተ ወርሒ ወላ ሓንቲ ሸጠትን ወላ ኢቨን ሳልሳይ ወርሒ ወላ ሓንቲ ሸጠትን then Q1 earning ኣብ ወርሒ 4 ገጽና ዲና ወርሒ 5 ሪኤና earning ከምቲ ዝድለ revenue ረክብና ከምቲ ዝድለ መካይና ይሸጣን so Tesla is down Is that bother to shareholders, wake up investors? No. Tesla is bringing a big thing. ብዙሕ ነገር ዓቢ ነገር ካደም ጻላ ካብ ጁን ገጻ. But Elon should stop እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ by at least by May ገጹ ኩድ ተስፋለና. Let's see what happen. ምክንያቱ up to Elon ዝገብሮ ዘሎ Doge, he's collecting a lot of money. Almost look this. Where you go? What is the Dutch at? Oh, did they take out? Yeah, it's right here. 174 billion هون Westin like زخيد نبرة نابزيد اللي جنزب قريت. I know بزح تقمتات قريت سمالو. It's a lot of bullshit in here. But as of now 174 his target is about 1 trillion. I don't know. بس حدي بس كرينا. So صراحة أنا فدرات مقناص الله خالق هلا. It's a lot is خيز الله مالك. ترى هم إيلان سابت White House office توهيبو مبا 10 سبات يكون مسؤول سرحوا أبو خفيل الله تسلا is the shit كله happen داون كين على أتوم بزيجات أمي تسلا توننو كواي جميركا بزعبازي بازر تزيكونا مالتي opportunity تخفيت الله عدلات متيلو سنة عدلات نتقوم الله عم ترخينا تصبوي كينو أجن بزح أجر قلت زي جبرنا مالتي كم زترى بيشنا أنت جشتنا تا كامباني fundamental اللي حرصبو غيركم أمينكم تناتا fundamental اللي حرنا إذا كانت كامباني أبل بل تسلا whatever invest قبل fundamental اللي حرصبو ريخمو أخولي إذا هجز الله قلولا وناي كتابة بمولو زف كبلي كور 4 مودعات تسفل لنا ناتو investor سب ويكا business ونسبي alright as of now انترينا like S&P's كبابة خلي تميسان حدن بيلين هون you know increase غيرو like sell off اي جبرن
እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ S&P ማርኬት ካብ ከባቢ almost 60 ትሪልዮን በፂሓ ነይራ look this 52.54 trillion down كينا almost 6% يكون S&P drop غير ابز عمل هجي تراي ابز لقنا كلنا ترينا ين market snapshot ترينا all our stock markets pull back correction and bear market زلو سلسي قاتي مولو because of all this Trump pull back تريخم حانت قطبا almost كساب 10% down payment sorry 10% اندحرك النساء كابتو all time highs نبرتو نعملت down industrial index يو 45 شحن 97 the highest بصيحة نيرا اوكي هجينا ب 42 شحن 796 درجة 5 ب 10% down كينا pull back كينو هبار نازداك مو correction اتيا حنت كامباني لعلى 10% اندحر داون كينا اب correction الله بلنا correction territory بحال نازداك is in a correction territory 20 شح يكون بس احنا برتنا 18 شح داون كينا almost 10% زين correct ناخذ تقبر ترامب مسوده maybe like 2-3 months كود الله نابز خد ناخذ بس كتملسنا اول ناخذ بس maybe كل تسلسهم ورحي sorry وصل الله قالي even more then S&P index the most 503 company حيزات خيد is the our most نمهر الله كم حبش education ولا guarantee 100% وحس زي بلنا إذا حاشة investment شدشنت ب 24% down كده كاب سوسان كاب شدشن حدا 250 كلتن ناب حموش شن شو عدم يسان شمونت because of Trump individual stack بحركتنا كلن درجة correction pull back bear market إنزلا what my best favorite company Tesla is down almost 46.23%. Big damage. بيت قال انت هتبنوا سلكم دان اشتي قال Tesla should be green يا تبلا Tesla gotta be green يا red طريقة Tesla why red bad تبلا جهاز very bad 46.23% down كنا so not financial advice at all personal مخري كونن ግን this opportunity is created as long as economy US اندحرنا امن خوينا اتقطباو استراتيجي اندحر نفلط خوينا انت نحنا invest نغبرون للعقمنا ወይ عدا زلو ወይ ገለ ዘይኮነ اندحر ኮይኑ here's a big one Nvidia is dropped 26.41% look this 153 حنت شربت احنا 110 تخطنا እዚ ክምለስ ዶ ደስ በለተልኩም yes of course it's going to be up all recession እኮ ከጋጥም ትብል ነርካ ያ ማርኬት ኮሬክሽኑን ኣለና ኢንጀክት ክገብሩ እዮም ከጸገማ አይኮነ ካብዚ ታሕት ወርድ ይኸሎ yes ወርድ ይኸሊ nobody knows nobody time to market ንስኻ እንድሕር ኢንቨስት ትገብር ፕላን መደብ ኣለካ ኮይኑ you have to look is in the extended period ዓመት ዲ ክልተ ዓመት ዘይትንክፎ ዘይትደልዮ ገንዘብ ጥራሕ ካብዚ ክትዋፈር ትኸል so በሲምፕል ክንከይድ የብልናን ማለት okay so this is how our market ንጽበዮ ዘለና ግን ብዙሕ ነገርና ክንጽበ ዘለና still ግን ቅሳነት ከም ዘይብልና even ናይ treasury secretary basement ታይሉ አንተቦ hey market slow down ንርአለና ኢሉ የሰብ ኣርባዕተ ነገራት መሓደር ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ሓደሽተ ለይኹም ኮንግረስ ካኽልትዮም senate and house then treasury department this guy ሓላፊ IRS then president white house then federals ተም 10 شعات በዘም 400 መሓደ እኔ ሕግ ክመጽ ከሎ መጀመሪያ ኮንግረስ ክልትዮም ሳይን ይገብርሉ ይሕልፍዎ ተሰማሚዖም ና president ኮይና ትፈረም እነዚኦም ግን like ንኣብነት ገንዘብ እንድሕር ኮይኑ treasury department print ይገብሩ እዚኦም ካ ዲጂታል ፌደራልስ ካ ዲጂታል ይቀይሩ ሰነናቶም ስራሕ ስለዘለዎም በዚኦም ያት መሓደር ዘላ ስለዚ federals not happy with president but all this is happy with president ምክንያቱ the way he's doing is not good ማለት ነው ጠባ so this is what we have ኣብ ቀጻሊ حبش education በመልእሽተ እንዳመጻን መጽና የቆረታ kan ሓትት ወል ጠፊና ስለዝቀነና ካላ አይኮነን ናብቲ ኢሚግሬሽንን ካልእን
معلتاوي اندحر ابديت እንዳገበርና اندحر እዚ ምስ መጻናውን ቁርብ ክሊር እንዳኾነ ክመጻልኩም ይጸገም ኣይኮነን ያ ቁርብ ክብል ይኽእል ግን we'll see you again and again ካብ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ብዙሕ ኣለና ብዙሕ ክንዛረብ ኢና ግን ንእሽተይ ቁርብ ንኩሉ ኣቕል እንዳገበርካ እዩ okay that's all I have ሕጂውን ድሕሪ ሕጂውን ኣሕዋት ንሕና أنا مالت ورح ملو على السوق ده أيبل نبر every single day على فيسبوك post تجبر إنيرين every single day فيسبوك ناتين دحر إيكم ما دسبلة لكم كيركم let me share this أقول له سجون بس حسنا ذلهم we have it anything أبزي post نجبرينا so بزعبوز صحفات نجبرينا of course قرب وصي إلى غنية ما يورح يخون جن anything what happened market time مثل نبي قنقل كلالون تايز مثل እንታይ خبر له ምርዳእ ባይዘው ምስ ዘላንስኪ ምርዳእ ገብርሎ ማለት ኩሉን ህለኩም ብሬክ ዳውን ብሬክን እንዳበልና አንድም ጾነርና ኢና so don't forget to follow ኣብዚ መጽኹም ምናልባት ከምዚ ህጂ ጥፍእ እንተይልናኩም ተዘይጥዕምና ሓደ ግዜ we'll just ወቅት ረኽቦት ወሎም ትጽሕፍና ተጠዋይ ነብልና ኩሉ ሻዕ ሳመር ንገብረና ሓደ ሻፕ ብእንግሊሽ ነጽሕፎ እንደን ብትግርኛ ሶፍትዌር ሎም ሓኒ ኢትዮ ሶፍትዌር AI ስለ ዘሎ ቀይር ብሎ ባዕሉ ኸኣና ቀይር ነብሎ ማለት ናብነት like this ትራምፕ ቀዳማይ ተዛረበ like this is all እንታ ኢሉ ማለት እዩ ኣብትና ዩኒየን ዝነበረ ኣኼባ if you guys you can read too ተመሊስኩም ከተንብቦ ትኽእሉ ናይ ዝሓለፈ all right thank you so much we love you all ካብ ሕጂ ኣብዴት ንገብረኩም ኢና I know ናይ welcome ኮረብ ናይ ካልእ ብዙሕ ተሎ ብዙሕ ተቀየረ ነገር የለን as of now as of today ግን like judge stop comes ዝገብሮ ነገርና ኢና ሓቢርና ኢና ጽሒፍና ኣለና ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ እዚ ግን ኩሉ ሻዕ ብኸመይ እዮም ንጽርናቱ ክንደሊ ኢና ቁርብ ንእሽተይ ዓቕሊ ከድልዩ maybe ትራምፕ ክኸስስ ድዩ ናብ ሱፕሪም ኮርት ከይዲ ናብ ዝለዓለ ኮርት ክሓልፍ ድዩ ዋላስ በቲ ኦልሬዲ በቲ ጃጅ ገይርዎ ዘሎ ጠጠው ክብል ድዩ ንሱ ጠጠው እንተይሉ ዘን ክላሪቲ የለና እያ ኣሰራርሓ ከድልየና እዩ ከም ብሓድሽ ክንፅበይና ማለት እዩ ነዚ ግን ዝቃወሞ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ maybe أدل نشتكي نبومنا كون ريعنا بزعبتاتون قرب سيرش لنا مارس نشتي عقلي كل خدلي إذا كل زنبرة عقرقرقن نايم رجو يزقبر زولو so بس listen نرأيه بحابرة thanks so much welcome again alright I'll see you guys next time